Фазаны. Это получается румынские, домашние, того года. Вот. А сено? Как? Сену скажи. За сколько отдашь? 4 вот. 4 прошу за семью, их трое тут. 2 самки, 1 самец. Вот так. Вот такие Можешь прошлогодние. телефон фазаны. сказать? Телефон говори. 0558 52 30 42. Игорь. Ушу телефон номерға. Фазандар екен. Сколько стоит? 4. Мындай фазандар. Анка вытащить-то. Не, вытаскивать нельзя. Сам. Вот фазаны. Фазан дать. Румынские. Румынские, Прошлогодний, да. Румынский дейді. Он Марта начнут. 4000 сом тұрады екен. В конце марта начнут нестись. Мына марттың аяғында туй бастайды екен. Хорошие, красивые. Номер 0557, 0555, 07, 22, 55. Мына момындай фазандар. Айтыр номер. Фазандардың номері 0558 52 30 42. Мына ушу фазандарға ушу телефонға звонить етесіз. Түрлі ақшаларын сенасын айтқылар. Мына бұрама. 700. Қорос, бұрама. Мына 700 сом. Қана 600. 600 екен. Жақсы семірек. Мына Эко 500. 500-тен, Мына 500-тен дейді, мына екі қоросын. 600. Мына 500. Мына бұрама қорос тұр. Телефон номерін айт. 0700 0700 888 88 888 888 996. 996. Ушул телефон номерді. Мин сомдон. Мінеке, момда бұрамалар. Мына ушу телефонға звонить етті. Порода. Брама. Мына Брама деген момдай бар екен мына. Ток, этот петух, да? Оба петуха. А? Один курис. Один курис. Вот это два петух, да? А это курис, да? Не, вот это курис. Мына моулар. Ну, тоқтор, мына. Тоқтор мондай екен мына. Мына қорос екен. А что, сколько стоит? По 500 сом. А? По 500 сом. 500 сомнан тұрады екен. И петух, и этот тоже по 500, да? На 500 сомнан. Телефон номер можете сказать? Ем не аласың? Ютубқа кіреді. Звонить етшет алауыз дегендер. 700 менен. 772 73 93. Мына ушул телефон номерға чалып эметсер болот экен. Мына мындай бурамалар. Тооктору, мына короз. Мына мындай 2000 дақан короз. 2000 сом дейт. Оюнга түшүп жүрөбү? Шелекпи, жас бул. Жас. Мына. Мындай дақан короз. Телефон номерин айтып койду. Burayla alın, satmayın. Böyle. Hazır. Kalat şöyle. Hazırla satıyorum deydi. Mana momda iki burama деген korostor var ekan. Qancha so'm shu burama korostor? 900. Mana 900 so'mdan momda buramalari. A dakan qancha arqini? 800. Mana momda balapan dakan var ekan. 800 so'm. Momda ekan. Mana momda buramalar. Hozir ko'kini tartib olsana. Mo ko'hin hine parodas. Qancha so'm shularning?
Bular 2000 surap turam. Ya 2000'den 8 mi? aylık jojoylar. Ha 8 aylık cöcöler eken buna 2000'den eken. Ama o hin degen paroda. Sürekli takır biz kaçsanız yok. Dakan koros kança dakan koros? 2000? Mana 2000 so'mga monday. Dakan koros var eken. Monda koros eken. 2000 dik. Üç bin so'm ha? Ha, bular oyunga tushiradi. Jas bu. Yok yaş emas, kilok. Ha, mana. Monday 3000 so'm dik. Dakan koros. Dakan. 3000 so'm ekan. Muna momda Brahmaga o'xshagan Arbinton degan momda paroda bor ekan. Arbinton ekan. Parodan ati. Ya mau kitayskilerin qancha so'm kitayskilerin? Hem Arbinton qancha so'm bu? 1,5 ming so'm Arbinton, he? Mana 1,5. Ha buna kitayskilerin-chi? 1000 so'mdan bu. Ular tovuqlar bu ular. Qoros bu. Bu eko qoros, aq tovuq. Ha mana ag'ı tovuq ekan, he? Mana momday. Bularning parodasini neda aytiladi deding? Eski şok. Kitayskiy şok ekan, he? Mana urg'asi, mana tovuq ekan. Bastır. Mana iki qarasi qorostor ekan mana iki. Mana momday qorostor. Momday qorostor momday. Mana tovuq. Mana qoros. Uşun sen nasıl dedin mi onu? Kitayskiy 1000 so'm. 1000 so'mdan, he? Momday kitayskiy 1000 so'mdan ekan. Telefon numarını açıp koysun. O toğuktoru da buna, he? Жоқ, бұл башқаша. Başka bramalar, he bular, he? O moğolların telefon numarını açıp koysun. Arbinton mu? Kitayskiy. 0708 34 50 61. Mana şu telefonu çalsalar bolat. Buna kitayskiy toğuktor menen Arbinton degen paroda manda. Braman, he? Mana Braman toğuktoru. Buların kaç so'm Braman to'qto'ri? 1,5 ming so'mdan aka. Braman to'qto'r 1,5 ming so'mdan. Bulardagi senki? Bularning parodasini ne deb aytiladi bular? Mramarni Arbinton. Ha, Arbinton degan tetikli Arbinton kimda bo'ldi-la? Башқачада. Mana Arbinton degan mana momda ekan öngdөрү. Şu Arbintonun qancha so'm turadi? 1,5 ming. Qorosi 1,5 mi? Barli 1,5. Barli 1,5 to'q qorosi. Mana momda Arbinton degan. Arbinton degan paroda shul ekan. Brahmaga o'xshash. Şulle telefonga çala veresin razı kitayskiy to'q Arbinton degan telefon nomer shu bolaniki. To'qtor qanchalik? Mana 2,5 dan to'qtor. Unda cho'ng brahmalar bor ekan. Mana to'qtor 2,5 dan. Mana qorosuch. Ya. Mana 2,5 dik mana qoros. Mana brahma deganning qorosi ekan. 10 aylıklar. Ya. 10 ay. 10 aylık ekan. Qoros. Mana to'qtor bunday ekan. Mana qorosi da o'sha 2,5 mi? Mana yo'q birde qoros ekan 2,5 dan deydi mana qoros. Bir qoros. Qanchadan keldi usta? 2,5. Den Ko'ko minik bo'libdi.
Жоқ, Брама ананың да бірдеке деп аттың сонын айтып жатқан Брама бірдеке депші. О, көктерінші. Brahma var ya, kaçıncın var da yok. Yok, iki türü var. Анам онда Брама дегендер. Ондай көк болғандар бар екен. Şöyle ona kızı bırak. Чоң қыз. Бағалары қанша болып жатыр маған? 2000. 2000, Брама деп айтылады, бұлар. Мына 2000 сом онда Брама қоростары. Ондай. Ава юттай. Мына тоқтар қанша болып жатыр бұның? 2,5 тоқтар 1,5-нан, Мына тоқтар 1,5-нан екен. Ондай көк қоростары 2000 сом. Telefon numarını айтып қойсын mu? Оға телефон. Hoşçakalın. Ne olursa айтып. 0700 900. Нет. 0741 11 84 bitti. Мына ушул телефонға чалып, мына 2000 сом, 1,5 сомдан. Ондай. Onda 2000 сомнан ондай. Хинт деген қоростары 2,5 сомнан екен. Onda 2,5 сом. О, биринчisi Арбинтон, Арбинтон, Паласат. Мына Паласатты биринчisi Арбинтон. Экинчisi Брама, Куропачты. Брама Куропачты, Брама. Осылардың қаншадан болады? Мынау қанша Арбинтоның? 3,5. Болшы. Бұлар 2,5. Мынау 2,5-нан, бұл Арбинтон 3,5 екен. Ол 2,5 екен. Бұлар 3,000. 3,000 мынау. Темный Брама. Темная Брама деген. Темная Брама. Мына мындай екен. Бұл светлый Брама. Бұл светлыйын қанша сом? 2,000. Мына свет. Балапан 8 ай. Мына 8 айлық балапан 2000 сом екен. Светлый Брама деген ұшыл екен. Темный Брама деген ұл екен. 9 ай. 3,000. 3,000 бұл, 9 айлығы 3,000 екен мынау. Черный Брамасы. Бұлар 5,000 сом, бұлар 2 жылдық Кох. Я. Кох. Кох деген ұшу, Куропачты Кох. Не деген Пропачты? Куропачты Кахинхин. Куропачты Кахинхин деген қызылы да бар кім, Кохин деген. 2 жылдық. Ол 2 жылдығы, 5,000 сом, бұл? Мына 5,000 сом екен, мынау құрос. Бұлар Брама, бұлар Кох. Екі бас қолыпты, Да, мазь берет только гребешок. Бұлар 1, а бұлар 3 гребешок. Брама 3 гребешок. Мына 3 гребешок екен, Мұнықы мұна ке omday екен. Осындан айырма болады тұру, Мына omday. Мынау 5,000 сом дейді. Ажон айтып бердің, мына телефон номері. Телефон номер 0552 88 28 43. Ушу балаға чалсаңар. Пародаларын барын білет екен, бүт түсіндіріп береді пародаларды. Қайсы қорасы қандай парода бүт білет екен. Мына осы 5,000 сом дейді, мынау. Кохин хит деген ондай екен. Мына парыска, өкі 1000 сом екен, қорасы менен тоғы. 1000 сом дейді, мына китайский. Бой кичинекей. 1000 сомнан екен. Бар 1,5. Мынау қоросын бар тең 1,5. Осыны Брама мынау темный болып қалады. Светлая Брама. Светлая Брама. Арқы көктер үш. Ал Кохинхин голубой. Кохинхин голубой деген, ұшылар тұрбай. Мынау көктер. Мынау Кохинхин деген ұшыл. Ол көк түрінен көк. Қанша ұшының мауының? 1,5-нан, бұлардағы. Мына мауында 1,5-нан. Телефон номерді айтып қойыз манда. 1,5-нан болады. 0702 51 86 68. Мана. Шындай телефон номері.
Mına 700 somdan ördöktөр var ekan. Mına 700 som. Ördöktör 700 somdan. Ha? Indo utki da. Ördöktör. Жаштагы каркан эмес. Ama o cöcölörчү. Bödönülөр he? Mına bödönülөр 100 somdan he? Чоңгуз канча аласың? Bödönülөр 100 somdan ekan. Mında bödönü. Мына кетип калар чоң. Канча аласың? Ama olar 200 somdan. Bir svetken bağır ak svetteri. 200 somdan. Bödön ekan da. Ötürü ki. 100 somdan bödönülör. Kaç oldu